Narcisse Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mw'ibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Reka kongera tubaramutse kandi tubaha ikaze mwebwe mwese mwaduhisemwo kudukurikirana uno munsi. Tuje mu kindi gice tuje tuvuga tuti turagomba guteramana namwe kandi namwirana. Ndazi muriteguye guteramana natwe. Uno munsi tuje twipanze tuhagaze neza nk'umugabo atagira ideni, niko tuba tumeze. Inyuma ya kamera ndi kumwe na Wiso B Protector King kuri mikoro ya mbere, ya kabiri ni Liliane, ya gatatu ni Chifa. Ya kane hari Sofonike ndakuriye, ya gatanu hari Berise aka Mawani, hanyuma ya gatanu tuzakuba turi kumwe na Gilene. Nuko rero twagiye reka turamukanye tuhana ikaze buri wese maze kudukurikira twatatu shalom. Reka rero tuce tushirako n'indirimbo tugiye kuririmbira hamwe. Nabonye ko ari indirimbo nziza, nawe ndazibuza kugira ibihe byiza nyine nawe utambiraje utamutinyagaza nyine cyane niko bimeze. Twagiye Oliva uriteguye rero ubugira kandi sawa nuko nyine nuko
biravuga ati gatangara ashitse imbere y'Umunyanazareti nibaza ntangaye cyane cyamunkundishije nino ndirimbo tuje dusohotera ko kino gice cacu cy'uyu munsi cyo guhimbaza Imana gutazira tuba dushimiye wewe wabanye natwe kuva tugitangura ndazi wagize ibihe byiza ndazi warukumbuye indirimbo zo muri Kantike igitabo cy'ikirundi muza murazimenya nazo ziba zikenewe dushimire wizo bi twari kumwe hariya mu ruhande rw'amasanamu ariko kandi ku rundi ruhande dushimire runo garuka twateramanye kandi tubifurize kubona mugira ibihe byiza twebwe nta kindi twokora atari ukubashimira no kubasezera tuvuga tuti bye bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.